Right, ure waringabana wa baile county ni Meru Kîraitû MURUNGI na rombete ATONGERIA BARINGIIRUE KURA kidurune ndekutiira ibakuritangwira bethirite baichala ironkuru NORITIE BACINDIRWE GUUKIRIA na kwa KAANYA bethirite bakichala wa kenda baritangwe yo bati utonyerwa na kenda kinya baingia mawirane yo ya manifesto akwaragia entere Ciaca abogeta East. Gabana wagatene wa Meru Kîraitû MURUNGI akeria ntere ndagone abogeta East kidekia thoyo kungwira kithomo na ugite gutiro gitumana mateta kiria atongeria kareta mirandi ya witi na mbere akiuria atongeria barabara wathanine kwegita riri bagedie kunyia mateta na ndroa ciao na ituma bitomba ukoria antu so vera wao teta Meru batigana mateta. Even the leaders, muntu dura weta uteta, adura wathia maendeleo, sindio? Unda ero Kanya kwa 5 years, I did what I could. Na utemba kuthira thina cionthiri ke ya thigurui. Kinya babu kana. Na bugatiga thina ontheriku. There is no utino. Thina ciomba kuthira. Katu tatu nyiieni. Turi amwe. So my advice to Bawale Orene Bawe Kunandi, tafadhali, let us reduce the volume. Ito tiga kuringa ituma sana. Niare Kîraitû MURUNGI arombete ngabana wathaiji kawira mwangaza nenkirwe kanyaritire mu MURUNGI na kinya mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kinya wakirirwa bange mugongo jo Kenya akiuga nyuma ya kagita ka myanka 5 mukari ni wokama kakigiro kya mirandi ya witi na mbere kwegitara ora wathani araugite burugo droge tumaika na mukari oro thuri nyume kwa nawe Kanya myaka ewe 5 no ombe ukurithia nto bakinyana wagitate kinyo ate makiro myaka 5 ithira yoni kwenda makiro ndagwa sindio no ate makiro akuruka ayo myaka ngi ethero atera kinyanto na bakwenda kinyo ate gora ndagwire ungia gitete etembere ni gutine tumetina uringa yetuma nya nare guru rutonyo nayo Kanya gitete athane myaka ewe bote mwakira nyume myaka 5 sindio imbije botira wekira suburia kiongo na bukiringa gituma nto high cost of living thina ikuingia muno bathina tiomba kuthira nto ikuringirwa gituma ya mundu tu kinya gatinda kuringa ituma ta mundu yuthire yutithira no mankochwe kibiriti uringe kugena weru kenda mundu yugitate kona ndindikiritie muno uraba bazimyo bakuga ile nte kona kibiriti kiraba inai abo karake bakiuga mbuku na mundu kwena thina kwena thina tithira no ntune kuringirwa gituma thina no makigitiro mubango nenkona thirikari ruto ni ukogitate ekweria kuthithia mubango indi tikurekerwa ruto awe Kanya tonethera kagitate agatuthiria thina etu nio na muthiene Kîraitû akiuga ni untu nanirwe kuma utongerie nebo Meru weguti wakamatite kwa hiyo mimi nimepatia retire kwa ile njia wanasiasa wanapatiwa retire nayo sindio na mimi nimekubali nyakira ndali mwalimu primary miaka 30 ndindi dani tene ko huni ntena maruruburu na nkowere wo wega nto nkamata miaka iriku kuma ndagone wandine abogeta East gicigo mbunge kia South nge report na ndeto cia weru rekwa rieto ni Mutungi Kare.